Kuyinhlanhla ukuthi mawuphambuka wekhutwe futhi nawe wekhuteke. Inkosi Asa yake yathola amagama kumprofeti yekhutwa. Kwathiwa njengoba wethembele enkosini yaseSiriya, esikhundleni sekwethembela kuSimakade uNkulunkulu wakho, umbutho waseSiriya sewukushiyile wakubalekela. Le nkosi Asa beyithatha ngekuthi, njengaloku nginemaSiriya kulembi lengibhekene nayo ngitawuncoba. Langalimbe wathi abhekene nempi, emaSiriya amshiya. Emathemba alomhlaba ayashiyana, futhi akushiya ngesikhathi lesimatima. Alihlale njalo lithemba lakho kuNkulunkulu longashiyani. Nasi ngikwaze lisuku sakavuka uhle. Ngimangaliswa ngilamavesi, nguleli vesi lengidakufunzela lona. Angathi walithwebela kangakhi, angathi nami sengikhulume ngalo kangakhi. Kepha ngihlangane nenkulumo levela kuNkulunkulu lethi, kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena, ngobe amandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ngiyathi umcabango uthi ngikuphi lapho mfundisi? NgoKorinte 2:12 livesi laka-9. Lamagama lengifisa uhambe nawo lamuhla, uhambe ngetikitawo, athi umusa waNkulunkulu ukwenele. Uke wezama yini kuya ebhange uthi mawufika lapha kuleli bhokisi ngaphandle kule kuthiwa i-ATM, ushaye emaphini akho bese uyalinza. Uthi kuchamuke liphepha lithi insufficient funds, imali yakho ayikeneli. Kubete lokuphumako. Ngesikhathi imali ingasi-sufficient, ingakeneli, ngicela ingqondo yakho ikhumbule, umusa waNkulunkulu ukwenele. Uke wezama yini kushaya lucingo, uthi ushayela umuntu, kumbe ngesimo thide noma ufuna nje kumvusela, uthi uvelivi, lithi le mali lonayo yincane. Lucingo lwakho alisakhona ukuchubeka. Kube ngathi uthola impendulo kumuntu longakamgathi, ngoba bewushayela nanguya, kepha impendulo uphendulwe ngumuntu longasuye. Akukhumbuta kuthi imali lonayo yincane. Yebo, imali yakho ingaba yincane, umsa waNkulunkulu ukwenele. Ungahamba ufuna umsebenzi wehla wenyuka, kuthi we-regret ungawutholi umsebenzi. Kuleto tikhathi khumbula umusa ukwenele. Jesu livi lenkosi lithi, bekagcwele umusa neliqiniso. Kepha loyo muntu loyo lo bekagcwele umusa. Livi lenkosi lisitshela ukuthi indodana yemuntu ide indzawo la ingafihla khona inhloko. Kepha lokubada indzawo yekufihla inhloko akunciphisanga umusa. Bewusolo ugcwele umusa waNkulunkulu kuye. Akunendzaba yini longayeswela lamuhla. Akunendzaba kunesimo lesingalungi, kepha umusa ulungile ukwenele. Ungasahanjiswa simo lesishintshako nalesilungako. Ungasathembeli kuma-favors ebantfu. You are highly favored. Umusa waNkulunkulu ukwenele. Amen.